Anyat masidangay, nanang. Day taman nay, nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbutak. Karne ngay, apehang kayo nga nagluto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dayjay langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magda. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadag panpanta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Asino ko mati mailawan mo king kangay? Awanay, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam urayhantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-buy friend kan gargar friend tapay lang. Ta-enjoyan tapay ti kinabalasang kan kinabarota. Katuwa na. Ken maysa, awan pa'y mo't lang ti nakasagana busbusin tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jire. Awan tabasit mo't lati sweldok iti pagtrabaho Anya trabaho maya? Kwa, maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Aya? Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka ije balay mi niya. Tapno maamuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Agure kaya. Ara. Mano itayan tay kilom? Apaya nga data kilo ti damdamagan niyo. Manot kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw. Manot kilom? Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Diyak amo itan Ta medyo nagdayitak basit. Ha? Ay sos. Iti kasta pambagim. Agday-dayit ka pailaay. Wen tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalukmag kakidi abaraw. Tanay, kaslasaan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wan? Ngam ipagbaklaan dagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag ti anak ko. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda pa iti mamidwa Nukwa? Talaga la siguro akas iti kababagik. Ha? Apay aya nga problemaan nyo data kinakutong ni Jire. Kaslasaan kay nga rog ngagbagay anak ka. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno dida ibaga asaan tangagbagay. Han nga tanga baliktad, Jire. Si kaati agpalok magtakamatam dato'y pamagik. Ha? Si kaati agpakutong ara? Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, basta rugyamon tagdayet. Aywan, kasano ngay ara? Jak matin ka ba ilang ti maisinaking ka? Jak pa'y agawit Kat ada kanyam ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, dita pa'y mo't nagkasar. Amang agungat dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam tungarod kadakwada nga agnaeda kundi ti balayo. Wenno, ijay balay mi ti pag naedanta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga uray ito'y tan nga agihan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tao. Gat ala si kangarong ti makaam mo, ara. Napanan ni Jerry bakay? Aday jay kusina, agin inaw. Day,
Apay nga isutagin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Di ko maanak ta taginaw ah. Aday jay silid da jay anak mo, agil-ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Andirin nan sa amot asawa na. Apay aya asap sa pulong ni Jiray lakay. Nakasaritak ni Isko aka nakakitay. Agsapsapul da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama, urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamot aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti muring tayo, tatang. Ay na, ay bayam ani arat yung mga ngaramit iti dayta. Siya kon tatang, kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak to pa'y, kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun iti balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitat amin dagijay. Ha? Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid nga iara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kayo? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta isaw. Apay, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya. Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasjay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanu kabailan tinadagsen at trabaho. Saan siguro irwam Ay sos, kasano daytan ngay. At tangarod sweldo nang aglutaw, kas kada aginaw kin agwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsen. Tanay, nagkutong nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihok lang arodon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsen at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmanehaw. Katsuruan na Amon to pa'y ni ara, isunto lagi ding. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no di tricycle da. Kat kasano nga rod tangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Anya matdatangay. Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan ti amom, ag-inin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsen. Agpalok magkangamin Mangan ka iti adu tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsen. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yu tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat agpasada anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry ta ag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kaba ilang mga rod ti agpasada. Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak kumaangam kapilitan mat ngamin. Han kanong mat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko tinix. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ne, apay gaputa babayak, hangko nga kaya agmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain kan. Tamas sikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong.
Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan nyo mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nang runa no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya, kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko, hanan nga kasla edi. Para ba kay? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masida nga jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang arodan tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan to'y ulista abakit. Linabaam ka di manay. Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot kipungan, kurtina, ken amin amureng tayo. Aya, nagbanglo pa dito'y kwartuta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At tiwon na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaururnos kan nabanglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na atrabaho. Para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Mayat abakit. Sa nabali, taawan bisyo na. Kan nasingpit may. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsang. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sa nabali, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din di sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang itipila. O sige, urayin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano orayan nakpay lang. Arkilam nga minan Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamatan. Ha? Sa lakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kay ni. Ngam ita, kimutong kamatan. Napintas gayam ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. No kasta. Nagbakasyon ka lang toy. Wen, tam makauma mo ti dya lugar mi. Makaboring ija. Eso nga, imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar may tinapili mga pagbakasyonan. Wen, ta daulitag ko ditoy. Eso tinakigyanak. Kasta gayam. Ngam, atan samot asawa mo na ading. Amang ano ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko maupo payak. Apay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano, talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rod ta atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado day tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang Ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar.
Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siya ti manggad tap na da kwarta me. Kaasi ka mo, Ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no ada na asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Ngam itat nakita kan. Kasla kayat kun ti mga sawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwageng ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga si na anday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabati nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nangi kasar kaniyak. Iso nga mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawit ka ni Jebalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sinina amatan nga awan gap-gapo na anak ko. At dagapo na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kaya sawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan nadatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaamang, Kasano katahan ngagtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawit ni dya lugar mi, Ara. Kat, kasanon nga ti panagpasadak no pumanawtan ito'y. Agtagibalay ka lang, Ara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag kapay. Amo mga ibagati kasta? Wana. Tati babae, para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw, ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya kanula ang nanang. Agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot na diyang anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing a pimanaw. Sapay sinusuon na piman, nagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasem mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyagbalin nga ipagmay. Ay wan, kasinsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay kumaa, tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ayun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan ipag. Umay kakidain. Maburing ka dito'y balay da insan ka, no gigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka. Ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ma. Tamangan no masyurto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ni, sugalan mat dato imayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam, Di kang madanagan, tapangabakak day taipag. Siyak ti makamaw.
Nangipanami ti kwarta ko na. Ikwa. Naipabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi, naklay. Mapantay dya silad. Talak amom titusam. Gapo itinarabid mo! Ha? Ay sus, apay kasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Daan ano ka? Mala sobra kaan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. Nakabasulak ngamin kanya na kastoy matante na ramid na. Naisugal ko ngamin di kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isu nga sina ako ni Ramon. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Papanam, Edgar. Ijay sudah datang. Kas iti singawd, inamanan sa rungkaran ni Silya. Kahit kaano ngay pasyar mauti bagbaga manubyam. Nabayagin ngay istoryam day ta anubyam. Ngam di mo pa inyam amo kada kamay kaninanang mau. Wunto Adan tulad ta kaday. Makumikumpay lang amin ni Silya. Ay na yan. Mapanan titawan, Edgar. Alukuyam tinubyam tagkasar kayaon. Madanon tulad ta kaday. Di kaya ganat. Talin-linayan may pailati ayan-ayat may. Tapnusan amak kusal. Nasaya at mataimay ka, Edgar. Agda problema. Ha? Inya day tangay Silya? Ay, delayed man ang tisweldo mi. Adanas kan abayada ngam awan pagbayad ko. Sana problema day ta. Dakwartat. Naglako ak itimulak abins. Natsamba tinangina aprisyaw. Ha? No kasta, nakaapit kan itimulam anatan? Wala. Apay manuti ka sa pulang. Ibagamtek kang ka. Kwa, 3,000, Edgar. Ay, sigay. Mabila nga. Dahito inay. Oh, agyaman na. Ay ayatin ka unay. Agkasartan. Ha? Agpaisaw. Kaya mo ti pa ikasar kanyak? Wen, ngam pagsaritaan tantupay an embag ti may papan iti dayta, Edgar. Saan pa'y nga ita? Kahit, anyay, rumor ta. Intag pasyar. Kasla masadotak arumor, Edgar. Inaklaangan mangi take out iti makan. Ta dito'y talaangan amangan. Anya? Pasensya ka na. Ngam awan ganas ko arumor ita. Ag food trip talaangan dito'y dagos ko. Auntie, anyat trabaho Genobia ni Insan Edgar. Sales lady ka no, iti may sa amol ijay syudad. Ay, adan sama makatawanan ng agnobyo, Dante. Una, nga maging gaita. Saan mi pa'y anakit kita ti bagbaga na anubya na. Wang nga raud. Di na pa'y mga minipasyar dito'y lugar tayaw. Diyak man amaw iti dayjay akasinsin mo. Wano, saan nga takayat di babae ti umay dito'y? Wan siguro Tasigon kinidgar, managbabain ka na tinubya na. May mayat kumamala ang mamamuyaw. Nabayagan ngay bagbagamay. Ngam saan mimot amauray. Di namot ipasyar dito'y balay tinubya na. Di na pa'y langarod ikasar. Agurnong da kanupay. Kaanon to pa'y ngay? Mapmapanan ti tawan. Ay nakaanakan, day tangarod mo ti bagbagami kini Uncle Mau. Ngam awan pa'y mo. Diyak mo kadakwada. Insan, damag ko nakatsamba ka kano iti presyo ti mulam anat nga. Wanin sang. Talagang agsuswerte ka, Insan. Ay, mabalin mo ti mga sawa. Ado siguron turnong mo. Awan pa'y nga raw. Kasano nga awan ka nagsasaruno ti pa nagswerte managlakaw. Kwa?
Ado ti pakausaran ti kwarta insan. Kas kumaitan niya. Baro ka mo dinsan. Awan paggastusam. Adamo business dante kan uncle. Tadapwisto da ijay ila pagtagilakwan iti ikan. Ay, kwa. Basta insan. Ado ti paggastusan. Iso nga, awan pa urnong kao. Day, nakalako ka manan iti mulam manatang. Agpasyudad ka man nga tani, gar. Kung tatang, tapag sarita amin kanisilya ti kasarmay. Ay, nagsayatan nga nakaw. Ay, sige, ikasar mo nga roden tinubiam. Ang amom pa'y magkada kami nga umuna. Di na nga rog masangaw. Tama kumikom iti trabaho na. Sa nabali tayo kasar kon iti mabiyay. Malala. Di yun ibaybayag. Tanay, mapaanan titawin na nakaw. Malakayan kan abaraw. Umayak man na nang. Nay, nakapasyar ka magdanay. Agam, apay ngagmay saka. Ayan ti asawam nga ay. Nagsina kami. Anya, apay ngay, nagapa kayo manain. Uy, pinapanaw na iti balay da. Isungag, naudak man nanditi balay. Anya, Jak pagtatak ko nanday dya babae. Saan na bali ha? Saan kami mo ta nagkasar? ay, una yan aya. Mala, tulungam lang aruden ti kabsat mo nga agtalaw. Wano saan, da kamay ti tulungam nga aglako iti ikan ijay ilay. Wintaw. Masanutak pa ila ita. Kahit puti agina na. Tumulong akto ano gumagutak nanang. Planok nga roti agsubling agtrabaho jay syudad manong igar. Angem, kasla masadutak mo tin agtrabaho. Apay, awan naman na maurnos ti nagbaatan nyo iti asawam, danay. Awanan manong. Nagsina kami na talaga. Inaldaw mo lang agapa kami. Iso, bay-bay amon da jay. Ay, anyan. Si kangay manaw. Damag kaw, kaada kanunubyam ijay syudad. Ay, danay. Kit ikasar mo na. Alalukuya nga rudan. Hindi na pa'y magkayat. Ay na, di mo ibay-bayag manong. Ay, wam. Tanay, mapanan titawan. Asawam kitin. Aw, ay, nagatang ko amin na nakasapulam dito boarding house mo silya. Kumplito man nanti abastaw. Agyaman ak, Edgar. Ay no, mababainakan kan. Adon ti gastos mo kanya. Awan anyaman na. Panagri na ngaming kaasawa kan. Ha? No payawan pa'y napasamak iti nagbaitan ta. Panagri na kaasawa kan. Uray siya, Edgar. Kasla asawa ka matang. Respetuang ka nga main. Ay ayateng ka. Ti kaya ko kay nasinaw ka nga idatag ko iti altar. Nagsingpet ka abaro, Edgar. Kahit kasanungay. Pagsasaritaan tayo kumanti kasarta. Apay, adda ka di aramaten tangag kasar. Kat itad mo mat kanyak ti kwartam. Ada sa bali lat ititag ka. Ada nakalasin na para iti kasarta. Kasta ka di. Iso nga awang problema iti magastaw. Tulagan tayo iti kasaran ta dumanong kamay. Ay uwan. Kaya't kumiten ti makiasawa kin ka, Edgar. Iso na lang, tadapay ngamin tultulungak akabsat ko nga agad-adal. Ha? Doa semestri laangan, Edgar. Makalpaston ti kabsat ko. Ay, Edgar, maawatan na ko ma. Sabi ko matamauray na. tunggal idarirag ko ti kasarta. Adalat tama lapid niyo. Pasensya kan talaga, Edgar. Sana bale, ubing tapay mo. 38 mo lang, kat 27 ko mo. Lumakaya ka baraw. Iso ang madanaganat. Ang mga no ikalang naktaw. Saan? Ay, ayatan ka. Apay ko mga aramitek dekta. Yak ka ba ilan ti maisinakan ka? Ngamin, nagsaya at kaunay kanyak, Edgar. Sa pala ko ma, tadi nagtapasakitan. Sige, aw-awati latan. Ang patgam ko matikid daw ka. Ipashare kay di balay ta, kaya da ka maam mo dagiti dadakkel ka. Ha? Sige, patgak day takid daw mo, Edgar.
Basta anusan na ko mga orayan na. Diyak pa'y lakayat ti makiasawa. Tada pa'y tultulungak akabsat ko. Wan, maawatan ka? Gapotay ayatan ka silya. No kasta, nagpasyudad ni Manong Edgar, nanang? Tanakala ko manon itimula na anatong. Talaga mat ni Manong Manipod at danubya na di syudad. Kanayonan nga wan diti balay. Agbalin sa mutan si Tiboy ti kabsat ka. Ay kat gagangay na iti agay ayat kastamot laken ka idi Dimot adda idinubyam ijay syudad. Kanayon mo iday nga istoryaan nga adda nubyam iday. Idi nanang. Nabayagan na nagsina kami. Aguray ka. Dimot ko nam a sales lady iti mall JX mo idi ijay syudad. Woy, nanang. Apay, anya trabaho tinubya ni Manong aya? Sales lady mo't laeng iti mall. Ay, kastaya? Ay, ang mga nagkatrabahuan da iti X ko iday. Agyaman at tay manugo ka ngagpasyar iti balay may. Mabainak mo't ngaminkan ka. Kanayon ka apaayon. Iso nga ita, pagustuhan ka man mo't. Basta saan tapay lang agkaskasar Ang mga no ikasar na ko no makaawid ta ijay balayo. Saan? Saan ka apirsahin? No talaga di mo pa'y kati pa'y kasar kanya. Respeto kyamin na desisyon mo silya. Agyaman nak Edgar. Nagaro din agrubak ka. Tagawid tayo di balay may. Nay, nanang. Nagdakkel mo da kardero ti pagluto niyo. Asino ti nagluto niyo? Sumangpot damanong mau kan tinubya na numadamdama. Pasyar na tinubya na dito'y balay. Nay, imbag man. Ay, nasaya ta. Tapno amu yung tinubya ni Manong. Wan nga raw, nabayagan na kayat mi amakita. Iso nga agluto ak iti pagsasangwan tayaw, anak kaw. Silya, isod na ng kintatang. Naimbag nga orasyo tata, nana. Kastamot kan ka, balasang kaw. Ay nabayagan na kaya da ka makita basahang. Iso na imbagmit ata nakapasyar ka dito'y nanumu abalay may. Makumikumak ngamin iti trabaho, tata. Ay, simangpot kayo Ha? Ha? Danay, ni Silya, kayan ayat kaw. Silya, ni Danay, kabsak kaw. Ay, sigay, mabit laang tayo nakisaganan ti pangaldawan tayaw. No kasta. Dani ti pudpud no anagan ti kabsat mo. Dani mo talaga? Awang matin ti sa bali anagan na. Baro pa iti kabsat mo? Baro manen tanagsinadan iti kinalibin na diti lugar may. Anya? Ay, panawang ka pa diti balko na. Tayo naman agsodal iti nyag. Uminong ka man iti tubog ti nyag. Sige lang, Edgar. Silya. Nasaya at tayo masidag ka. Awanan ka iti ba Ay, Silya, pakawanan na ka. Ulbud ka talaga. Isumot la sa bali anagan timbagam anagan mo kanyak. Tapi naglulukwan na klaan. Ay, pakawanan na ko ma. Sorry. Sana balay. Tadamot ang tikabsat ko akasukat ko. Patsya ka maipatag na ka ti hustaw tikabsat ko. Sana mabalay. Kalpasan ti amin. Kas jela ti kalakanakan ka ti panang panaw mo kanyak. Idi na mo ama si Kugak. Pinanawan na. Ay, kumusta gaham ti sikog mo iday? Awanan! Naalisanak! Gapo siguro iti pan naka-stress ko. Isuan naalisanak. Anya? Dani, ayayatan ka lang tangaging gaita. Pudno akinagura ka. Ngamruming bawmutlat ta tinalaw sa panagayat ko kan ka. Ay, ayatan ka. Kasano nga tikabsat ko? Saan ko ngay ayatan, Edgar? Pinaramat ko lang ang tapno malipatan ka. Di ka pulos na pukaw iti puso kan panunod ko, Dani. Si kalat ta di ay ayatag.
Please, amumot asikat ikaunaan nga inayat ko. Ituloy ta ko matirelasyon ta, Dani. Pangasim. Pakawanin nak, Edgar. Ngam no amok akabsat mo ni Dani. Sa anak-anak relasyon kan ka. Ay, Silya. Saan ngamin nga imbaga ti kabsat mo ti pudno anagan na? Iso ajak amo ang kabsat mo gayam. Ladingita. Ngampot dentan ti amin kadata. Ay, ayating ka, Silya. Maasi ka kumamakanyak, ah? Amo mo, no kasano ti panagayak ko keng ka? Nari na muday ta. Ang mapay nga ngay ka lang na utay. Pakawanan na kumain ka. Ni Dani ti ay. Manong, pakawanan na. Ang mawan plano ka mang pasakit kang ka. Jak ni namnama ni Silya gayam ti bagbaga manubyam. Nagsublit ti sigud arik na kenkwana. Apay asak pa'y tinapili o pasakitan. Apay nga nagkurangan. Apay akas to ti mabal pasamat. Inayat ko iti gusto ni Silya. Impay ko amin na panawag ka natin siyong kukunkwana. Pinangnamnaman na lagayam iti awan. Awan puso na! Kasto yung lagayam, di subad na iti aglalapusanan. Ngayon pa ko gana. Pati dagiti naglakwak iti natangamulat. Inintag ko kang kuhana. Amin nakidawon na itagaw. Ay tagangaro na ita Silya. Yaman naman, napasaginan na may lagayam. Ay. Pasensya kan manong ha. Ay, awatam ko matigasat man. Ha? May saka may? Nagsina kayo lang arudan, sinublyang pailaan. Hindi mo paila ipabigay magkanyak. Napyakan ka, taububing ka ngamyak. Yang ay, agbaka ko na baraw. Iso nga ipabigay mo latta ko makanyak ko ni Silya. Lading ita, manong. Ay ayatak pa ilagayam ni Silya. Ha? Pumano kayo arudan? Sana dito iti pag nagitan niyo. Umadayo kayaw. Diyak kaya't na makita ti panagro-ro pa yun, ha? Nay, nanang. Dakay mait. Sumrek kayo ah. Ay na, siya kung tipim masyar. Tadi kay mat makalagipan nga agawid ije lugar tayaw, Danay. Kumusta kayaw, kinisilya? Nabayagan, ngagdandan na kayo kinisilya, Danay. Apay, awan pa'y plano yaw nga agkasar. Awan mo trabaho ko, nanang. Nagsapulak pa'y iti trabaho. No kasta, awan pa'y la trabaho, ngaging gaita. Ay nananang, sadot day tang anak yaw. Ha? Awan pa'y serbi na amaskulado. Di man agtrabaho. Siyak timang manggad para iti pagbiag may. Anya. Agtal na ka man, Silya. Manulat sweldom ka, sales lady ngay, nagbasik. Amo mat gayam abasay. Ngam apay adinak tulungan nga agtrabaho. Ha? Isubli kun tanak yo kada kayo nanang. Kanayon kami mat lang nga agapan. Ha? Nauma akon iti kinasadot na. Naimbag pa'y ni Edgar. Adayo gayam anagaggagat ni Edgar ngam sika. Isong agsina talangan. Uray ta saan tamat anagkasar. Kan awan anak ta. Sina di sina. Day talang ay. Nagsina talang rod idain. Hanggang nakisinubyan ka pa ilang aming kanya, mate. Pinilit na. Ala, husto daytan. No kadayon kayo mat lang nga agapa. Nasaysaya at lang agsina kayaw. No kasta, nagsina kayong kinisilya, Danay. Huwag man, makaumat yung ugali na. Sublatan man ano kaya mo. Anya? Unay kiti pa nagkikitam kada taon, Danay. Apay agbibisina kiti babae. Ha? Agbakala brown. Yung ti sublatek ti subsobram. Di uray awam may. Uray sa anak agwapaw. Amok ti agpili iti agbaling nga asawak. Kukwam lang nga. Tanabayagan na nalipata da di babae. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.